Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ziyadeten şeref Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve etba'ihi ve li ruhil merhum el-Fatiha. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Abele bırak. Gel abi. Gel. Tamam bırak. Tamam aldır abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzından böyle geçelim. أنت من أحزاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أسكنك الله بكرمه مرافع جنته وتغمدك الله بلطفه ملابس رحمته ألا وإن الموت مكتوب على الشريف والوضيع والعاصي والمطيع لا ينجو منه ملك مقرب مع قربه ولا نبي مرسل مع علو درجته ورفعته خرجت من دار الدنيا الدنية ووصلت إلى دار العقبى الأبدية اللهم ثبته على الجواب وأنطقه بالصواب وخلصنا وإياه من العذاب اللهم خلصه اللهم أنطقه بالصواب وخلصنا وإياه من العذاب. Evet, bugün onun çocukları belki cenazesinde, defninde bulunmadı. Ama biz diyoruz ki İnşallah bizler de manen onun çocuklarıyız ve o şehitlerin yerine onun şu son görevini bizler yerine getiriyoruz ve inanıyoruz ki bugün şu anda şu zaman diliminde Allah'ın melekleri buradadır. Onları da şahit tutarak diyoruz ki ya Rabbi sen o kardeşlerimizi bizden haberdar kıl.